Vaš omiljeni barmen Ivica Zadro puca porina za najbolji ženski vokal, a s druge strane pomaže mu san svake košarkaške ekipe. Jedna od najboljih košarkašica staroga svijeta, Danira Nakić. U kategoriji moja mala, no ja sam i to predvidio. U redu. U kategoriji broj 5 za najbolju vokalnu izvedbu nominirane su... Mogu ja? Nominirane su Maja Blagdan, Bijele ruže. Zdenka Kovačićek, Dok razmišljamo o nama. Josipa Lisac i Telefon Blues Band, Po prvi put.